Dia mentah benset ya kani ka crispy chicken ngan penan kami ka Dohsyiar kani kumba kadon kumba saus 4 gram duna khandiat bandap san 4 gram corn flour undu corn flour ngan penan kam angta ngan penan kam ya Maida ini ka pylleng ngaladep penpai ngaladep king penan kam ya uni Sohmarit lani black pepper penan kam ya Sying baladep terlihat ginger paste penan kam ya Rynsun baladep terlihat garlic paste una ka bentaka sauce penan kam uni capcicum lani Sohmynken jhur kiba ko abanai do Sohmynken gila abanai and then one small size onion, and then I'm also going to use soya sauce. I'm going to use Schezwan sauce or Schezwan chutney, and I'm going to use tomato sauce. Kani ketiga tomato sauce. Shishir arshid kani ka food color kani karong ban saw ya kado. So food color about 1 or 2 pinch. Spring onion, do Piat pada dapat. Penkam ini. I'm also going to use oil and salt. Dan penkam bro ya melu, but ya kah mempenyang. Mentah kan ni kado, nengkongan the kan ni ka pylleng. Hari nang tu ngan ai kumba Sohmynken new ginger paste Sying baladep terlihat Sohmynken new Rynsun baladep terlihat garlic paste kumba Sohmynken new Sohmarit black pepper half teaspoon. I'll give it a little bit more. Soya sauce, I can buy Sohmynken. Ini corn flour, nga ay hani kumba shipawa pila about 1/4 cup of corn flour. Nalor kali kan air uyau Maida. So about 1/4 cup white flour, and about salt. You can add as per this. Remember that you will add it later on when you cook with the sauce, so I'll give just that amount that you see, and then you will mix this all. Hadian bagi ladep klik kum ni, ladep mix lang kuro ni. Ngin bu yaki ya kani ka do kumba 10 minit will marinate it for 10 minutes ngin bu na ta 10 minit ban ngin sistem siya. Di mentah hadian bala tanam kong penyang ngin tap wi kum tu ngin sedih. Ngin sedih kum ni aduk bakin kasau ambil kasau ni sarah no hindi pada aduk kena kong pelat kan kena kapor filak ban pendek no gading or ki ay ka medium flame, lower the flame
din long tu sao bisa rano. Thì mình ta ning lại cùng ba lại ni sau một sha ka nyan thì hari nak tu ngan ayo niu Sying Rynsun mga atok lupa chop ginger garlic. So ha man pe iki description ako kanta among badilan ay ay sa uniu sa Rynsun tu kabal tu ba Schezwan try tu bali andai berangam ngelak pedot dikading dia hang ni ngan ayat tat ya ku uniu Capcicum and Sohmynken jhur but ni Piat balaot. Yang itu agak malang. Ini tangan ai lupa Sohmarit ke soya sauce. Uniu Schezwan chutney kumba arshamat kani ka tomato sauce kani lang kumba shipawa pelai ni setking ya ka hujjo kani ka sauce ini kalau ibang banta kumnihi kalau tak semban ya doa ini kan ay kumba sisir ni red color ini kalau optional kila ban ay touch it imenta ngalai arskit untuk Rongsaw kalau ibang ha kado nga ibang kumbi pila kan pendunal ga pikwa ti kani ingin set up pa abet lagi nak kalau menurut stang kenjat mana yang aku nai ngal ai ne sisian kamalong mentah kan Dohsyiar jongi crispy chicken kala ready.